Lelapa le tshogile morago ga gore mong ka bone a bolaelwe mo ntlong ya gagwe mo Bloemfontein. Polao eno ke ya bobedi go diragala mo jarateng mo dingwageng di le 2. Mo lekgetlong le lepodisa la mengwaga e le 41 le thuntshitswe mo sehubeng le mo thamong. Lelapa le belaela gore polao ya 2020 e ne le bane ene. Ba kaile John Dikgoele e le motho yo siameng. Le tšhatšhela bafana e ne le motho a raita holo, e ne le motho wa batho. O ne se motho wa mofefere, no ka se mo fumana ntse le moferefere. Ya ke ntse nka hlalosa ka yena. Le family mona ba tseba re lahletswe haholo ke. Re bohloko. Di Hawks di are mosadi yo neng a na le dikgwele ka nako ya tlhaselo yo le ene a thuntshitsweng o alafela kwa bookelong. From the information that got 2 unknown suspects then came from the vacant yard where they came inside his yard and then shot him together with the lady that he was traveling with. Rena re le popkro re tloga re SABC di tiragalo tsa go bolawa ga mapodisa go tloga go thoma go bile le mapodisa mararo e le gore ba bolailwe incident e mo diragetse mabane go Free State e le gore tloga re nyamisha. Mo nakong e fetileng union ya SABC e dirile boikuelo gore go thuntshiwa ga mapodisa go phasaladiwe jaaka menolopuso. Kamogelo Siekwi, SABC News, Bloemfontein.